Hai mna je klumda rawang ya ibe jegna chuna ani bagan ramga ni pina bagan ramga hang changai dalada chuna hang je purpose jina aya ani pau Hairuilakbe Newme go tingchu sibam raba tingchu chumai ba la ra hang jina hang dalale na ja hai bana apo video ja chuna gana pipang na chuja loi bra changba pitit kara ning hai na kya medre so ai gana chuna video ja simprint ja kai gule sibam raba tingchu ja I rakya la ga tingbe pe ilung nimba jemada Ro, the pel pana, zai, harui kanchi bizigana, tuna, apo ting suza, that kadele. Si bam rabe, Late Hairuilakbe Newme, the pelzi. Late Hairuilakbe Newme Patsulung beting kom Ezi the set Kekeu kitsum Kom chang katsa high school ze Ringeu zekana Tlai pa tsai beting kom Ezi kreu ze sekui Kekeu keu sekui Kom chang na zeng kai Bana katay perege ringai beting kom Riak seruk ze the set Christian good pe Aze kreu ze sekui Pekeu kitsum Kom chang katsa high school ze Riak sana ze the set Te seira Teu tsimi idle Anui ze Harana me ze Kuguda seu Matai Promingeu gubedum sekui Zai Sumgai be Mai hasi kreu Kekeu kreu zekana Ting kum chang na zang kai Pa na hung ze ba me Panau pana me Ai ze Sum gai be Rau gai be Keu na chira seura hange Suna ge Kelia gai dele My daddy was a very struggling man, and I should say that he was very good man.
as unluckily he was passed away at the age of 68 on 19 September 2020. As he was passed away, my moms, my brothers, my sister, and we took the decision to unveil the memorial stone in loving memory of my dad. And by the grace of God, we have got the opportunity to unveil the memorial stone in loving memory of my daddy. I would like to thank each and every one of you, the special invitees, the guests, the relative, friends coming from different places and different villages. Especially, I would like to thank Mr. Frestock for coming and to be a part of my family. And I would like to thank every one of you who are present here today. Ada mother deh. Pa gome pati periacang makna cai manusia gome nanti ya tahu siapa sih kena jadi mandi manusia ni namai buatin susum kata wong cang manusia mesti betul aja dah itu aku me apa program tu kimi tu kalau bisa aku me cai tadi manusia penamnya puipemnya maning je pekin nak puipemnya maning je lu saya aku me mata tu wong mesti betul aja. Seperti itu, oke mesti dah. On behalf of orang mati. Oke, ada yang orang nang kau mesti dah sudah tahu. Oke, kalau ada kan. Oke, on behalf of Hangrum, Hangrum dong, on behalf of Mahur deh ya. Mahur. TNB Fashion. TNB Fashion Corners. So, ayong sangat benang dagu nih sih. Ayong sangat lu jadi sang dah. Tak tebra mengo lu jadi program lu kat lebra mendu punya TNB sang dah. Agam jadi sang dah. So ada kalang me bauda namai go cook party, mess party. So apa si namai anak ya kalang man ko mejin lang asa. Kebuiji. Kebakak. Kebakak weekend mah. Sedi sangko. Taikum pelang tak kan ming ni. Pelangaran tala so sa skala sa. Kuelar himdar. Dai kuelar pui. Saya inci surok. Disai sang di zegina. Lo nama tu tu lang milo dia tu tak krewe lang sudi bina kanta sumnang sangkuda. Oh, perfect. Pelaren siap tak. Perfect. Ang ni sangat sangat. Ang si sangat. Gua tu wala. Nah, sangat. Jadi dong. Pergi bila pergi. Pergi dah. Wah, pergi ke? Ada. Gruzi, ayah bakzi ya. Oke, anak ada sih. Ayah buat dah. Pa, pecahan ya dah, loy dah. Tengah kesal. Tapi rabau. So, ay namai program ba mugo link sumuga de holda. Ay ga program ga ina ka tet ka cham ba ting zai me do ram me do pa ka cham mar ho me do lam oi. So mi si sang for program wa lu ja. Ka आप लोग बुलजंग सभी बुलजंग का है ना ओके फिर कुछ आप लोग आया बोल के थैंक यू